Gubwa neza cyane wowe ukurikiye Kivu Today News urasuzwa nanjye Boni Buranga. Ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye ko Kinshasa yarekuye abantu 37 bari bafungiye muri gereza zitandukanye zo mu mujyi wa Kinshasa bakekwaho gukorana na AFC M23. Kurekura imfungwa za M23 Tshisekedi abikoze mu buryo busa n'ubutunguranye kuko byasaga naho byananiranye cyangwa yari yaramaze kwemeza igihugu n'amahanga ko atazabikora. Ni kenshi bagiye bemeranya ko bagiye kurekura imfungwa ku mpande zombi, M23 ikarekura abo ku ruhande rwa Kinshasa naho Kinshasa ikarekura abo ku ruhande rwa M23. Hari abatekereza yuko ari igitutu cyagiye kuri Tshisekedi, bati General Makenga na bagenzi be bo muri AFC ihuriro ririmo M23 baba barakiniye umutwe Tshisekedi akaba yisanze nta yandi mahitamo uretse kurekura aba bantu. Icyakora ni bake ugereranyije nabo bagombaga kurekura. Muri aba ninde uri gukina undi umutwe? Reka tubigarukeho, bahaye ikaze muri iki kiganiro. Amakuru atugeraho nuko abantu 37 barekuwe, 22 bari bararangije ibihano byabo mbere yuko bafungurwa. Nubwo nta tangazo ryasohowe n'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa AFC M23, iri fungurwa riri gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'ikorwa ry'ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zombi ziri mu biganiro. Mu byumweru bishize ibiganiro bya Doha bihuza impande zombi byakomeje kwibanda ku buryo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyiraho uburyo bwatuma impande zombi zigera ku masezerano arambye. Kimwe mu byagarutsweho cyane harimo ikibazo cy'imfungwa n'abafashwe bashinjwa gukorana n'impande zihanganye. Bamwe baravugaga bati Kinshasa ishobora kuba yanga kurekura abo ku ruhande rwa M23 kuko wenda batakiriho, bapfuye cyangwa hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma. Gusa muri Mata uyu mwaka ubwo impande zombi zahuriraga i M23 mu Busuwisi zari zumvikanye kurekura imfungwa 477 zirimo 311 zo ku ruhande rwa AFC M23. Ese Kinshasa iri ku gitutu? Ese Makenga na bagenzi be baba bakiniye umutwe wa diplomasi Tshisekedi nabo bafatanyije kuyobora igihugu? Reka tubirebeho dusesengura, turebe uko ibintu bimeze. Icyambere nuko bagiye bumvikana ibintu bitandukanye, harimo guhagarika imirwano mu bice bimwe, korohereza ibikorwa by'ubutabazi, guhanahana cyangwa kurekura imfungwa, gukomeza ibiganiro bya politike. Ariko mu by'ukuri ikibazo cy'imfungwa nicyo cyari cyabaye ikimenyetso gikomeye cyo kureba niba impande zombi zivugisha ukuri. Aya masezerano ntiyari gusa ikibazo cy'ubutabazi cyangwa uburenganzira bwa muntu, byari ikizamini cya diplomasi. Ku ruhande rwa Kinshasa hari ibintu byinshi byari biri gukinwa inyuma ahatagaragara, inyuma y'amarido. Icyambere, leta ya Kongo yashakaga kwereka amahanga ko ariyo ishaka amahoro. Kuba igihugu gifatiye mbere mu kurekura imfungwa bishobora gutuma amahanga areba Kinshasa nk'uruhande rufite ubushake bw'ibiganiro, dore ko M23 yagiye ishinja leta ya Kinshasa kudashaka ibiganiro. Ibyo rero Tshisekedi yabikora nko gukina ikarita yo kwerekana ko burya ashyigikiye ibiganiro nubwo yaba atabishyigikiye mu by'ukuri. Icya kabiri, Tshisekedi azi neza ko hari igitutu gikomeye gituruka muri Amerika, Qatar n'ibihugu by'i Burayi. Kuba ibiganiro byari byaratangiye gusenyuka cyangwa se gutakaza imbaraga, biri gutuma abafatanyabikorwa mpuzamahanga bashaka ikimenyetso gifatika cyerekana ko Kinshasa hari ubwitange ifite, ku buryo iramutse itabikoze hari ibyo Kinshasa yatakaza. Icya gatatu, Kinshasa yashakaga gukoresha irekurwa ry'imfungwa nk'igikoresho cya politike. Hari abasesenguzi bavuga ko gahunda yabo ari uko barekura bakeya mbere, nk'uko twabibonye ko barekuye bake ugereranyije n'abo bagomba kurekura, bakabikoresha mu itangazamakuru bakerekana ko leta iri gukora ibyo yemeye, hanyuma igakomeza gushyira igitutu kuri M23 nayo kugira ngo igire ibyo igeraho. General Sultan Makenga ntabwo yari kureba ibintu mu buryo bworoshye, we na bagenzi be bo muri AFC. Ku ruhande rwa AFC M23 ikibazo cy'imfungwa ntabwo ari ikibazo cy'impuhwe, ahubwo ni strategy.
bazi ko iyo Kinshasa irekuye imfungwa iba yemeye ko hari ibiganiro bari kugirana n'abantu bari ku rwego rumwe. AFCM 23 ntifatwe nk'umutwe w'inyeshyamba ahubwo igafatwa nk'uruhande rwubashywe mu biganiro, bityo rero Kinshasa ikaba imaze kukigwamo isa naho yemeye ko iri kuganira n'abantu bari ku rwego rumwe rwo kuganira. Ikindi irerekana yuko irekuye abakongomani, nubwo yabanje kwerekana ko ngo M23 atari abakongomani ngo ari abanyarwanda n'ibindi. Ibi biha AFCM 23 isura y'umutwe ushobora kugirana amasezerano ya leta. Icyo kintu rero Tshisekedi nawe akaba akiguyemo, biba kandi ari intambwe ikomeye mu rugamba rwa diplomasi. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko Makenga yakinnye umukino w'ubwenge, we n'umuyobozi wa AFCM 23 Corneille Nanga, haba ku ruhande rwa diplomasi, muri politike nka AFCM 23 Corneille Nanga icyo gihe abari mu mibare myiza, na Sultani Makenga ku ruhande rw'igisirikare nabo bari mu mibare myiza, kubera yuko abari barafashwe bakekwaho ubutasi, gukorana n'igisirikare cya M23 baba bari kugenda barekurwa. M23 iba ifite inyungu mu mpande zombi. Nta masezerano mashya ashobora kubaho hatabanje kubahirizwa ayabanje. Iyi rero yaba intambwe imwe. Nta kwizera kwashoboraga kubaho niba imfungwa zitarekuwe, nta mahoro arambye ashobora kuba niba Kinshasa ikomeza gukoresha amayeri. Ubwo rero AFCM 23 yabonye bake mu bayo bari bafitwe, hararebwa mu by'ukuri n'iki gikurikiraho. M23 nayo hari intambwe iri butere mu kwemera kimwe mu byo Kinshasa yagiye ibasaba, dore ko hari ibyo yagiye ibasaba byinshi mu bijyanye n'ibyakorwa kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ese hari icyo M23 iri bwigomwe, cyangwa iraza gusaba Tshisekedi kuba yakomeza kurekura n'abandi? Benshi bari bamaze igihe bavuga ko Kinshasa itazigera yemera kurekura abo bantu keretse hari ikintu gikomeye cyane kibaye. Ubwo rero M23 itangiye kubona ibyo yashakaga. Kinshasa niyo yabanje gukora intambwe ifatika, ariko M23 nayo yagiye itera izindi ntambwe zirimo kuva mu duce tumwe na tumwe bari barafashe nka Uvira n'ahandi. Biramutse bikomeje gutya zaba ari intambwe ntoya ariko ziganisha ku cyerekezo kinini. Gusa ntawahita agarurira Tshisekedi icyizere, kubera ko aracyashyize imbere mu gutegura ibitero, mu kugaba ibitero ku basivile, mu kurasa umutwe wa M23. ni intambwe imwe ifite ikivuze, ariko iherekejwe n'amakosa menshi akomeje gukorwa na leta ya Kinshasa, ku buryo ibi byonyine bitafatwa nk'uduhenda abana ngo bihite byemerwa na M23 ko Tshisekedi yaba yikosoye. Hari uruhare rw'amahanga rero. Aya masezerano ntiyashoboka hatabayeho uruhare rw'ibihugu bikomeye. Ubusuwisi na Amerika bamaze kohereza intumwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barebe ko impande zombi zubahiriza ibyo zemeye, niba irekurwa ry'imfungwa ririmo gukorwa koko, niba ubushake nyabwo bwo gukomeza ibiganiro buhari. Ariko Amerika izi ko gukomeza intambara bishobora kongera gukurura ibibazo by'akarere. Hari ikibazo cy'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nacyo kigenda kizamo. Ibi byose bikerekana ko ibi ari agatonyanga mu nyanja ku bijyanye n'ikemuka ibibazo. Naha rero nsoreje ikiganiro nari nabateguriye. Reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Reka nibutse abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, abayikoze namwe turabashimiye cyane. Reka tubifurize ibihe byiza.